салом бинандагони гиромӣ, хуш омадед ба суҳбати имрӯзаи ман. як бародари мо аз ман хоста буд ки дар бораи занҳои бадрафтор, занҳое ки беҳудагардӣ мекунанд, занҳое ки ба шавҳарошон хиёнат мекунанд суҳбат бикунам. ман мехоҳам имрӯз пеш аз ин ки дар бораи занҳо суҳбат бикунам, дар бораи мардҳо суҳбат бикунам. вақте ки шумо як духтари зеборо мебинин, ошиқш мешин, як духтари зеборо мебинин, мехоҳем ки қатиш оила барпо бикунен, дига кӯшиш мекунен ки амӯро ба даст биёрен. ҳар коре ки нашава бояд ки ҳамин зани ту бишава. сарта да сангом мезанӣ, ҳамаи кора мекунӣ, пеши падарат мерай, пеши модарат мерай, пеши тоид мерай, пеши калони қишлоқ ту мерай, пеши ҳама мерай ки як бало кунанд ҳамин духтара ба тараф битан. агар бо як номери телефонша дошта бошӣ, телефонаш мекунӣ, ҳамуха ваъдаҳоиш метӣ ки ӯ духтар бечора оли пеш ту наомада аз хушҳолӣ дига мекафа. хуб дига ҳамаи корора карди, ваъдаш доди занаки бечорара, духтари бечорара, ваъдаҳои дуруғаш доди, дига ӯ духтарам розӣ шуд, дига хушҳоли то рӯзи тӯйта. ина рӯзи тӯйт омада истодааст, пагаҳаш тӯй дорӣ, мегирӣ миёри занта. хуб дига рӯзи аввал мегузара, рӯзи дуюм мегузара, хейна бигем ки 6 моҳ мегузара, пулое ки қарзи қавола карда будӣ тамом мешаванд, дар фикри ӯи ки чӣ кор кунам. баъд яке да ёдат мезана ки занта дӯст намедоштай. яке мегӯй ки намешава. хай мегӯй нобуташ, як солига бистем яке хуб мешава. як солига мести ки на кор пайдо кардай, на як тангапил да кисат дорӣ, дига фақат азоби бигем ки аму сари вайрони тра мизанат бечора мекаша. ин зантам бечораам гирёҳоша ба ҷо мекуна ки тра нишон натава, ҳами саракаш хам лаббай мегава, дига қатит рафта истодааст. аммо ту бечораи занака рӯз ба рӯз гунаҳгор мекунӣ. шурӯъ мекунӣ ба модарша дашном додан, бо шурӯъ мекунӣ ба задани ҳами занаки бечора. зан дига зан мисли киштзор аст. агар гандум бикорӣ, гандум мегирӣ, ҷав бикорӣ, ҷав мегирӣ. агар ки занта задӣ, ӯ зана дар дилаш бадат мебина. вақте ки занта задӣ, зана тра дӯст намедора. ту фикр мекунӣ дӯстат медора, дӯстат намедора. дар пай хиёнат кардан ба ту мешава. дуо мекуна ки як рӯз билета бигириву да ҳами камбағали ҳаму говам бифурӯша, қати ҳаму гусалаш битата, як балот куна, роид куна ки бирай ки вақти хиёнаташ биёяд. чун ту худати кора кардӣ. мисли ҳамун пиёлаи чой. агар оваш бирези ов дора, агар ки асалаш бирези асал дора, агар ки шаробаш бирези шароб дора. ҳар чизеш бирези ҳамура мегирӣ. ҳамун задани ту ҳамун шароб аст ки ту барои занат рехтӣ. занта масти гуноҳот кардӣ, чун гуноҳҳои ту зиёданд, чун гуноҳҳои ту ҳисоб надоранд. бечораи занам аз раҳаш задӣ. ба ҷои ӯ ки модараша ҳақорат кунӣ, бигӣ ҳам дастакша як бор хонаи модараш бибар. як зана ки бегонаро мебинӣ, бовар кун чашмони миха калон калон нигаҳашо мекунӣ. як бора мизани хита нигаҳ кун, як бор як дастакша буса кун. бигӯш ман тура дӯст медорам, ҳами хона хонаи ман тустак, мана бибахш бораи ҳамин гуноҳое ки ман кардагӣ ҳастам, чун занам мисли ту инсон аст, занам ҳақ дорад. хуб бародарои азиз, нороҳат нашем. ина шурӯъ мекунем дар бораи занҳое ки бигем ки
کارهای بد میکنن، کارهای ناشایسته میکنن، درباره همونا ما گپ نمازیم. اگر که مرد تاجیک همون چیزی که برای زنش باید میکرد کرده باشه و زن در همه کارهای خوبی مردش با شوهرش خیانت میکنه، این زنک همون اول دیفکت داشته. این زنک همون اول تازه نبوده است. یک زن پیش از یک بچه نماز خوان میشه و نگاه بکنین دوستای عزیز، زن در 9 سالگی به گناه میرسه. این اختا نگاه بکنین که چند خپش از مرد و زن مسئولیت های زیاد داره. همون زدن هایی که تو زدیش، همون زدن ها مسئولیت های همی زنک از سرش بیرون میکنه، چون زنک در فکر ایه که باید یک خیانت کنه. زنک هم دیگه پیش از این که شوهر کنه در پیش همه تعریف میکرد که این دلته من این خیل آوردن تمام چیز آوردگیانه که من شوهر میکنم، تعریف دنیا را میزدی زنک دخترک. امروز این مرد آمده از گرفت هستش با خیانت میکنه. ای دختر تاجیکی که هر روز تعریف میکردی در پیش دگانه ها، در پیش خشت بارد که من شوهر میکنم میرم، امروز با در خونه شوهرت آمده ناشکری میکنی، میخوایی خیانت بکنی به شوهرت. برای همان دوستان عزیز، خواهران عزیز، اگر شما میخواهید شوهری خوبی پیدا بکنین، خودتان خوب بشین، چون خوبی شما میتواند باعث نجات فامیل شما باشه، باعث نجات خانواده شما و تو شوهرت باشه. اگر که امروز مردی تو زیبانه است، چشمای تو 4 دیگر مرد است، فکر نکن که اون مرد با تو خوبی میکنه. اون مرد میدانه که تو با شوهرت خوبی نکردی، با این مردک هیچ وقت خوبی نمیکنی. در تاریخ زنهای تاجیک یک رول کلانی را بازی کردند. در تاریخ زنهای تاجیک خدمت‌های به این ملت کردند. اگر شما امروز ندانید که زنهای تاجیک پاکیزه و زنهای تاجیک مبارز بودند، پس بدانید که مادران تاجیک در عرصه تاریخ همیشه با فرزندانشان بر ضد ظلم، بر ضد تاجیک ستیزان مبارزه بردند. امروز دختر همسایه با دختر دیگر همسایش خوب نیست، همدیگر را دشنام میکنن، همدیگر را هرگب میگن، اما هر دو بیچاره‌اند. از اونه که زنها را تحقیر بکنیم، بیاین خودمون اول در سر زنها کار بکنیم. زنی بیچاره هم به کمبودی نمیشود. ای خانه مادرش آوردیش، تو فکر کردی که دیگه همه چی گلستان میشه و تمام دیگه. هر یک انسان کمبودی داره، چی زن است، چی مرد است، چی کوچک است، چی بزرگ است. وقتی که تو تربیتش کردی، این زن برای تو میتونه که خدمت بکنه. تو فکر نکن که تربیت به این زن کار نمیکنه. تربیت به چنان کار میکنه که خودت خواهی دید.
امروز ما در وقت قرار داریم که باید ملت را با مادران این ملت بسازیم. مادرانی که امروز خیانت میخواهند بکنند، مادرانی که امروز خیانت میخواهند به شوهراشو بکنند، زنهایی که امروز خصوص دیگر مردها را میخرند، همین را بدانند که ما چند تاهاش دیدیم. همون زنکای فکچخت دیدیم، همون زنکایی که هیچ کس قبول نداشتن، من خشرو من خیل دیدیم که بیچارا در زندگی در عمرشان در 50 سالگی و 40 سالگی خار شدن. زن تاجیک اگر تو امروز میخواهی که فرزندی را در خانه شوهرش اذیت نکنن، پس فکر بگی که یک فرزند دیگه آدم کلینیت هستک. اگر زنهای ما با همدیگر عادل باشن، با همدیگر عدالت کنن، با همدیگر حق باشن، با همدیگر رفیق و دوست باشن، ما نصف مشکل جامعه خود حل کرده ایم. چون ما نیاز به زنهای تاجیک داریم. ای فرزند ملت، این را باید درک بکنی. من یک بار دیگه میگم، ای مادری تاجیک، تو مادری تاجیکی، خواهری تاجیکی، فرزند آری تاجیکی، کنساف امیدی مردی تاجیکی، خدا همه ما و شما را هدایت کند. در امان خدا باش.